国际上要紧来关心俄乌战争。罗西亚办事，佮针对乌克兰各地能源设施发动空袭，毁掉首都基辅附近一座发电厂，也佮有哈尔科夫的发电厂，害20万人无电通好用。罗西亚总统普廷讲，这是要报复，因为乌克兰的总统泽伦斯基是继续来争取国际支持。 远远看到电厂大火，乌烟到瀑布。基辅附近一座主要的发电厂4月11日受到罗西亚的空袭，规座害去。罗西亚射超过80粒飞弹甲无人机攻击乌克兰，真侪目标拢是锁定能源基础设备，有将近1/3突破乌克兰防空系统。哈尔科夫一座火力发电厂也受到损害，大约20万人无电通用。 Если не удастся восстановить электрическую генерацию в Харьковской области, то Харьков не сможет пройти отопительный сезон, и вся инфраструктура Харькова может быть уничтожена. 也毋过，罗西亚总统普廷说讲，这是罗西亚的电力设备受到系列的攻击了后，高布里中才做出这款的反应，也佮强调因为领导无伫咧寒人发动攻击。 закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация. 当地立陶宛参加3海倡议峰会，乌克兰总统泽伦斯基批评，若准稳准罗西亚继续攻击乌克兰能源基础设施，就等于是为全球恐怖活动发一张许可证。也讲到乌克兰即马正需要防空系统。Нам не потрібні системи Patriot назавжди. Ми обов'язково зможемо виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми це обов'язково зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. 同一天的联合国安理会，美国驻联合国大使谴责罗西亚的报复行为。乌克兰驻联合国大使是呼吁要停止对乌克兰的攻击，战争要搁咧继续。乌克兰国会4月11日通过一项法案，全面修订动员的规则。自愿做兵的人薪水会当提悬，部分的罪犯嘛会当去做兵。不过因为军方高层的压力，国会甲做兵超过3档的军人等厝的条件太好掉，也搁动发倒兵，而且制定新的调兵天数。法案会等总统泽伦斯基签署了后正式生效。记者综合报道。